Aida Kramoy. Dulu artis Ketendi. Cat orang dulu gila matodus kamatura. Mula aku beri konten oleh adar jalater. Maklumat kita retan pokok tak andik modal. Rekaman ben editor jelak katon lo andi iPhone. Jak torok nyi penyanyi bandi komedi lain ajuah kapi berjuang raja modal lah. Kamera nah syutingan Canon ben iPhone 14. Sedangkan bulah ngangkui Vivo Y12. Rekam nah studio rekor mundin tu lepas dalam dapur. Lokasi video rok lon alon tang endi rok lon talon. Cak loncak atong lontong tak kalah kajerengkong. Kalah banyak can Faris meong. Sumenep ucak Nura Pamekasan lapara. Bangkalan ngucak Sinting Sampang. Dulo dusno dusin minta viral lah. Nyi penyanyi juga cak dengan kui produser ngangkui iPhone, ngangkui kamera Canon, studio nah Widya Sampang. Rosi konah tetireng Ketendi ro happy bully. Netizen nah reng-kereng kapi polan abe tak soki. Mun eker peker bener ongku celok cempleng wal ajem. Lo kera bedeh paraben enjan daga engkau gelem. En lain tampil gaya bilabong ajeling tang penampilan rong nyarong. Pada naben terenteran tong-tong cak loncak atong lontong tak kalah kajerengkong. Ben are arong sarong kalah banyak can Faris meong. Can orang dulu gila matodus kamatura. Mula aku beri konten oleh acar kalacer. Aju kapi teretan cak toro ajan di tim andik kamera tenggenteng pun kau dia penyuruh dia Vivo jadi ke Vivo kapi ada oleh acara kelacer acara kebecek asak kemasek ada alate anggur pelongoran can makmur. Mun se komedian mun se film matura kapi jadi tim kompak minta viral lah minta banyak senonton.